izmislili su kako smo mi postali od majmuna. Potplatili su nekoga nesrećnoga masona Darwina i on je napisao lažnu teoriju kako je nekakav majmun putovao, vidio nešto žuto gore, onu bananu, i razmišljao čitavog dana kako će da dokući. Išao i mislio i naišao na neki štap, uhvatio ga u prednje šape i podigao se i nešto mu je krcnulo u leđa i postao čovek od majmuna. Takvu teoriju ludu i tako glupu, to ne bi moglo da vjeruje ni dijete, ni niko, a ne da mi doktori nauka i profesori i vladari